Sibay ule Arsa kari ka Siamdona ka ruhul dewa chi ka ala ka me polang Arsa kezi chan vea tomato pumlian de ulek pum khat ka mangdona Keshunat kan hui katela badam kan hui zok po man thei tomato nen hian chip dewin ka her polang tel ka leya Arsa chine na kan me kha tel daya ka thak nga la mehi asanga ka daa le ahun to a amal te in kalet vekang uluk dewin kan vilanga atul da nazrin kan let ve zelang mehi asanga kalada renga alo sen ve de uthat hlom to a Arsa hi kan kang ro lutuk lawanga masala tenen kan lakang le dona kakang le ngal dona tel hi ka duain tam de ule ka swak chena tel sa a so thing purun war le purun sen chan sin ka thaka me ka her niam dewa uluk dewin kan vilanga kan kang minang so thing le purun te hi amin to a me ka her niama ai eng dhania powder Kashmiri red chili powder katela soito thin angin arong amoy athak vak lawa amui chwa nuwa tomato le kashunat kan her kha katela kashunat aya badam kan mui amman thei kan ti kha atui lutuk thawa tomato te hi kan chuang minang chi katela kachina akara atul dana zirin ka chok ve zelang tomato te po min tha atela chwa ve to in muthia manga Arsa kan ka thaka tela kan masakhya narim thang lutuk hi tizia a kan masak lo poina siam the atui dani ro chuin ang lo deu chicken powder katela chicken masala katel le a mehi alai hola kada a masala hi amui chwa thleng ka chuang photang minin ni vel ka chuan nuwa tuilum no khat ka leya ka chopol photanga atul dana zrin ka leibel leang ka duai na kem de uleka ka leibel le a tui hi kan du tam dana zrin kan leidon nya du dan te a in ang lawa ka china mei ka her niama amin that thleng ka chuangang uluk dewin kan vilanga akara atul dana zrin kan chok ve zelang mei niama minute somni vel ka chuang to a amin tha to a tel po ron lang chuaka dhania katela ka chopola mei ka ofa ka swak chuakang ka chenil min thlir saka wangin kalome